Pamirsa pengharga daging ayam ring pasaran Rau makin saya nincap. Pikobat puniki kepanggih sangkaning pasokan ayam potong saking peternak Nedunang. Manut makatah pedagang daging ayam, panincapan pengharga daging ayam ngantos langkungan dasa tali rupiah a kilogram. Sanes sadurungnya nih pengharga selai tali rupiah a kilogram, nincap dados langkungan tigang dasa tali rupiah a kilogram. Pikobat puniki memargi dawak makatah rahinani lintang. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan PKP Kabupaten Bangli, Iwayan Sarmo Matutang, pemargin pikobat nincap nyani pengharga daging ayam ring pasaran. Anut saking hasil survei sanik laksanayang oleh paiketan ipun, panincapan puniki sampun memargi dawak kalirahinani lintang. Manut dani puniki kepanggih sangkaning pengabdin krama antuk daging ayam saya nincap tatkala nyangra hari raya Idul Fitri. Tiosan punika kekan tenang sangkaning pasokan ayam potong saking peternak Nedunang. Anutin data perkembangan harga pangan duen paiketan ipun, tiosan daging ayam pengharga tomat taler saya nincap. Semalihe komoditi sanitiosan inik pengharga Nedunang minekadi telur ayam ras tedun Rp50 abulih sanes sedurungnya nih mempengarga siu Rp300. Pengharga kesuna taler tedun saking selai tali rupiah dados plekutus tali rupiah kilogram. Pedas rawit ijo miwah sawi putih taler tedun duang tali rupiah miwah siu rupiah kilogram. Dayurina Bali Pos Nguningayang.